itariki enye mata 2023. Uyu ni umwanya makuru magufi kuri Semitoni TV n'amakuru mugiye kugezwaho nanjye Inosa bimenye Imana. Ikaze muri ya makuru. Munyemerera makuru yacu tuyahere hano mu Rwanda, tubabwire yuko banki nyafrika itsura amajyambere ikomeje gukorana n'u Rwanda mu mishinga ikomeje, aho igice kinini cy'amafaranga yayo gikoreshwa mu bikorwa remezo. Iyi banki ni wo mufatanya bikorwa ukomeje w'u Rwanda wa kabiri nyuma ya banki y'isi. Naho ubuyobozi bw'ishyaka rya ZANU-PF n'itsinda ry'abanyazimbabwe bitabiriye kongere 35 y'umuryango wa FPR Inkotanyi bwashimiye ibyo u Rwanda rwakoze mu kwimakaza ubumwe n'ubwiyunge nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994. Mu karere ka Burera, umugabo n'umugore batwawe n'umugezi kugeza baburiwe irengero. Ikinyamakuru Kigali Today dukesha iyi nkuru cyanditse ko umugore witwa Ingabire Claudine hamwe n'umugabo we batwawe n'amazi y'umugezi witwa Kabwa ugabanya imidugudu ya Musaga n'umudugudu wa Karambo mu murenge wa Kinyababa mu karere ka Burera baburirwa irengero. Amakuru yacu tuyakomereje hanze y'u Rwanda. Pasiporo ya perezida wa Sudani y'Amajyepfo Salva Kiir yabonetse nyuma yuko itakaje mu manuka y'indege yabaye mu 1993. Naho kuri wa kabiri tariki enye Mata 2023 nibwo igihugu cya Finland kiri bwinjire mu muryango wa NATO. Bashimiye uburyo twabanye muri ano makuru, mukomeze munogerwe na gahunda za Semitoni TV. Nitwa Inosa bimenye Imana, mugire ubugingo ndetse n'impagarike.